أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mahurip na Allah Ta'ala padko kinanglan ko muslim adi ka pa kayo ba niya naman na ibagak nagyang ko takap pemangninyan ko Allah at tatapan wallahu ta'ala so pusuiyan ko yaman nasimbasi ko Allah yang kaya manakap ketetap puso ko simba na paratiasi ko Allah nasa tanganan Allah Ta'ala dinan ke ko akal atamuk dinan ke ko emanan yan na nakapasang dinan na paratia na simbasi ko Allah nasa tanganan Allah o dibuka bayaw Allah makaparatia ka na matangligad makaparatia iti sabab aso Nabiullah Ibrahim alayhi salam apa penutul no Allah Ta'ala aguni ko teragum balay no Ibrahim alayhi salam apa din suata iyan pimbaleran su Kaaba na dipamangnin no Ibrahim alayhi salam adnya diteruun wa junubni wa baniya an na'bud al asnam kay kad nanakan nalidas na kung ka nagusumbawa taanakan puun ko kasimba si ko mga barahala subhanallah so Ibrahim na wata-wata naripatiyan su mga barahala na inipakalaiyan akit penulun yan ko kita pala kung kasimba ko manabar mga barahala agus Ibrahim alayhi salam napisag siya no Allah hanifa wa ma kana minal musyrikin tao alinang iparatiya simba paratiya si ko Allah nagudam mapad ko mana mga tao pananako to mampanuto pagari ko na ipkawa niya naginaw niya adinyan diteroon aya Allah nalidas na kong ka nagusumbawa taanakan pun ko kasimba ko barahala Peter Abdullah ibn Abbas faman ya'manul bala ba'da Ibrahim anta penari ikatuon ataw akasiguraduhan yan aso paratian yan na manakatatap ko simba na paratasi ko Allah Ta'ala kinangalang pagriko na pamangni ka dun ko Allah sa papakaguro ka ko Allah sa niraw na ka ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik kay kad na nakan ading giragiri ko puso mga puso natatapang ka amana paratiya amana puso puswakan so paratiya sir kaya Allah so Rasulullah na inisan so Aisha anto ni kalilid apang ni Rasulullah na pitero Aisha radhiyallahu ta'ala anha ayat tigin na kalilid apang ni Rasulullah na dinyan diteroon ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik kay kad na naknading gilagiri ko mga puso natatapang ka puswakan si ko emana paratyar ka subhanallah so Rasulullah na khatamun nabiyyin so Rasulullah na manapitero Allah inirilaw no Allah sumiyaw rin sumiyaw na nagusumana pagkura na makataling umakaribatan na inirilaw no Allah Ta'ala mampanuto nagitim mambabata do Rasulullah apangurok niyan ko Allah niya diterong lalayon ada niya dipamangnin ko Allah aya Allah natatapang kapuswakan si ko manasimbar ka pagari ko di nga pipikira kaging malaki simba mapasang kay kasunat, mapasang kay kasambayang sikot tanang-tanang akagagui. Nabayamaanan yan pagari ko, nabayamaanan yan na banga kasigurado aso puso ka na katatap ko para tiyasi ko Allah. Madakla mga tao karibat, kami kasembeng sa sunat sikot tanang-tanang akagagui, kami kapanahajud na makanaw, na mana niya na mabibilib si ko ginawan yan, mamamasak ko ginawan yan, sahid na kagagdaman yan ko paraten yan, na dead na lawan yan na malay parateya, nakapkilin kong sabad ko mga tao na mga lulubay parateya, pagari ko, nagupon ko to magdam, napamugo ka kasi ko syaitan, akapa kayo adatari mo Allah talagi mo tasimboy manaping galabak ka, nabangan na pamang niya ko Allah, aging ka na simba di nga galabakan, natatapan na kawa Allah, naro ko niya man na niya na mau makapatay, nagoy man na niya na masambag ka sa mga pakay sa siko, man ako kaya man na nagyan ka man na parate na simbasi ko Allah na udi ka bulim wa Allah na mata na so Allah na mata-mata na di ka niya manas ka manusa di ka makaparate udi ka bubugan mo Allah na udi ka tawfiq yo Allah nagyan mga rip mo Allah pumangnitan si ko Allah tatap nin so pusutan ko simba na parate si ko Allah badilabaw na miya ko po sa ginga Ramadan naman na yan na madakal na sir katanaw asiko kaya pakasul Ramadan na miya tanong sa mga simba nagusambayang nakabate sa Quran napamang niya ako Allah at tatap niya nakauto nagudi ka mo makapatay na inunta na mapapadalam pasiko para tiyan na simba siko Allah balasan Allah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh